tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho. Baramutse inshuti zacu zo kuri Tuzaba Umurenge TV, turabashimiye cyane abakomeje kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube, kuko twabijeje ko tuzakomeza kubagezaho amakuru menshi y'umupira w'amaguru. Uyu munsi rero turagarutse, mukomeze mudukurikirane, mudukorere subscribe, comment ndetse na share, muzigeze ku nshuti muzi zikunda umupira w'amaguru. Uyu munsi turi kumwe na Mugisha Desire Rumenge hamwe na mugenzi wanje Sibomana Fred. Murakoze cyane. Eka tubagezaho amakuru y'igurwa ry'abakinyi ndetse n'igurisha bw'amakipe agura ndagurisha. Murakoze cyane. Bwana Sibomana, ngaba kutubwira amakuru ku bijanye no kugura no kugurisha, ndetse ubwo tugezaho nk'abakinyi nk'abangahe baguzwe muri kino cyumweru. Murakoze cyane, kandi turabiyegereje muri iki kiganiro cy'igurwa ry'abakinyi. Abakinyi ni benshi bari ku isoko, ni benshi cyane, mugume mutube hafi kugira ngo tugume tubaheza ayo makuru ashushe cyane umupira. Rero reka dutangire muri La Liga, tuvuge hejuru y'abakinyi. Umukinyi uri kuvugwa cyane Alvarez wa Atletico, uri gushakwa cyane na Barcelona. Ni umukinyi w'umuhanga wavuye muri Man City, aja muri Atletico, yarahamaze season 2, ariko ubwe ejo atanga message iri clear avuga ko iwe inzozi ziwe ari ukuva muri Atletico. N'icyemezo yamaze gufata, n'icyemezo yasabye ubuyobozi bwa Atletico ko ashaka kuva muri Atletico. Inzozi ziwe akazigira, agashaka kuja mu timu wenyine yishakira. Arabivuga kandi abishira no hanze kuri za media, aravuga ngo n'icyemezo kere yamaze gufata. Ariko ikibazo gihari, Atletico ntishaka kumugurishiriza timu zo muri La Liga, kuko ari timu z'abaturanyi, ari timu z'abazi Yanga nka Barcelona na Real yamwirutseho, ariko Real ntiyari bifashe. Nabonye kuko Real ngo kwari gushaka kwicira Barcelona isoko, ndetse ngo kwari n'uburyo bwo kwiyamamaza bwa Perez kugira ngo abafana bakomeza mukundi, cyangwa ni gute babibona? Biriya bintu bisigaye bimwe politike, kandi Perez politike arayigira cyane. Ndibaza ko uribuka n'umunsi Real itangazo ko yimushaka, nahise nkubwira ko Real nta kindi ishaka kwicira Barcelona isoko, kuko Barcelona yatanze miliyoni 100, Atletico irayanga, ariko Barcelona ifite kandi buca 100 andi mafaranga yongera kuri ayo ngayo banze. Real yita 100 miliyoni 150. Rero Atletico bazamura ibiciro kugira ngo Barcelona itamuca, mu buryo Barcelona itamuca, kandi mu buryo Barcelona murabizi ko yagiye igira ibibazo za ekonomi y'amafaranga, byagiye imbogamizi muri Barcelona. Umunyine badashobora kugura umukinyi urengeje miliyoni 150 na hafi aho ngaho. Bamuguze abaro bashobora kutongera wundi kubera ikibazo bafite cya ekonomi yabo. Ariko Atletico ejo mbona itangazo ivuga ko ijanye ikirego muri FIFA, igiye kurega Barcelona ko yabaciye inyuma, iri kuganiriza umukinyi wabo ugifite kontra ya Atletico. Ntabwo kontra irashira ngo byenda ni ku buntu ngo bamuvugishe, ngo ntabwo barabahangura kuganira nawe, ngo ariko bamenye amakuru ko Barcelona yayimuganiriza ku ruhande. Rero urabona ko iri gurishwa rya Alvarez riza ubundi kuganiriza umukinyi akiri muri kontra y'abandi biremewe mu mategeko, cyangwa se ni bara nyine babikoze. Koza mbona abakinyi benshi bagenda baganira, par exemple
Isaac wa Newcastle ushize wagiye muri Liverpool ushize baramuganirije ku ruhande aremera yaje muri Liverpool. Ese ubundi ni kubera ko bari kubikomeza cyane kandi ari ibisanzwe? Noneho kujya bazavuga ngo nta mukinyi uruta itimu. Rero itimu icyo ishaka ifite uburenganzira bwo kumugurisha ishaka naho idashaka. Rero urebye uyu mukinyi urebye neza ukurikiranye ibyo yagiye avuga ashaka kuja muri Barcelona. Biragaragara wenyine arabishaka kandi yavuze ko ari inzozi ziwe. Atletico nayo ntishaka kumugurisha muri Barcelona. Rero iki ni ikintu cyagunye kugarukwaho cyane n'ibinyamakuru byinshi, ariko biracagoranye kuko ubu nyine Atletico ntishaka. Ejo bundi yavuze ko ishaka abashaka kumugura bazana miliyoni 500. 500 nkaba ari ukugura Atletico yose. Urabona ayo ntamananiza ntawatangiye iyo miliyoni pe. Iyo ntamananiza gusa no gushaka kubereka ko batari kumugura. Ese mu bakinyi babayeho amateka, mu bakinyi bahenze cyane yageje miliyoni ngahe? Umukinyi wahenze wa mbere ufite ayo mateka ni Neymar ava muri Barcelona bamugurisha muri Paris Saint-Germain. Waguzwe miliyoni 222. Ni amateka yashizeho kugeza n'ubu. Ayo mateka ntawurayakuraho kabisa. Abandi bagiye bagurwa menshi, bakiriya Mbappe bava muri Monaco baja muri PSG 180, abandi gutyo hafi aho, ariko ayo mateka ya Neymar ntawurayakuraho. Urakoze cyane muvandimwe, kandi uzikurikirana amakuru neza cyane kandi uzubishobora. Ese hari undi mukinyi nkubonye nese bari kugwa muri Premier League baravuga ko ntaba ari kugura ubu nyine? Tutaraje muri Premier League, hariho Real Madrid bavuze ko nyuma yo kugura bari abakinyi 4 bamaze kugura, bavuze ko Perez yavuze ko bidahagisha. Aracyari ku isoko, aracyafite kugura abakinyi benshi. Urana Perez yagize pressure nyinshi, igihe amaze imyaka 2 timu yiwe nka Real ikomeye ku isi, imara imyaka 2 nta gikombe itwaye. Rero uyu mwaka bazanye Mourinho, ni umutoza w'amateka, ni umutoza ushoboye, ni umutoza ufite amateka yo gutwara ibikombe, kandi yigeze kwitoza bado. Kandi asiga koza ayo mateka yakoze ntawurayakuraho. Siza koza amateka yo gutwara yo kugeza amanota 100 muri La Liga n'ibirazo byinshi birenga 123. Aya ni amateka. Nancy Flick yaragerageje, yagiye yitwara neza iyi season zibiri muri Barca, bari bazi ko ashobora kuyakuraho, ariko byaramunaniye, ntarayakura. Na amateka azagora gukugwaho, ariko sinzi Real kuzana Mourinho urabona azahindura iki muri make? Real kuzana Mourinho kubera ko buri mutoza ufite experience mu timu, afite ibintu byinshi, afite plan ya Real yose. Buriya azi ukuntu kose azagenda bikora bigakunda. Buriya kuzana umutoza mushasha n'umutoza bigeze gutoza niko kuzana umukinyi wakiniye timu ukamuzana agasura gatoza ya timu. Uko biri kose aba afite plan yose y'ukuntu bagenda bakina umupira. Nariya turizera ko Mourinho azagica azakora, nubwo bigoye ariko azabikora cyane. Buriya kugura abakinyi bashasha navyo ari ikintu bigenda bihindura, kuvuga ngo abakinyi bazamenyerane, bizaba kiba ama challenge cyane, ariko iyi season turizera ko Real itazasubira kugenda gutyo. Kandi yazanye abasaza. Mourinho wabonye ejo bavuga ngo ibinyamakuru byagiye bizandika Mourinho ko yavuze ko iwe abakinyi ari kugura muri Real ntabwo ari abakinyi bo kuzakinya Real igihe kizaza muri fitire. Iwe ashaka abakinyi bubu none ahangaha babyutsa Real bagatwara ibikombe. Iwe ntagura abakinyi. Ese ubundi ko atari ibisanzwe Real kugura
abantu bamaze kurenza imyaka 25 none ino season byagenze gute ko babazana ba Bernardo Silva ba Konate bose barayirengeje imyaka byatewe n'iki? Bazanye basaza kandi si bisanzwe muri Real. Urabona bazanye nka Bernardo y'imyaka 31, bazana Dumfries imyaka 27, 30 nako. Konate 27 na Cucurella 27. Urebye system ya Mourinho yo gukina, Mourinho akunze gukoresha abantu bafite experience mu buryo ushaka. Mourinho ntakunda gukoresha abana cyane, shaka abantu bafite experience, baba bafite intego yo kuvuga ngo uyu mwaka dushaka iki kintu, bakagishaka bakakigeraho. Na urabona abana bakiri bato baba ari mu bintu byinshi, baba bashaka ibintu byinshi, kugaragara, gukina umukino mwiza, ariko Mourinho yaravuze ngo iwe ikintu abashaka ni amanota 3. Gukina neza ivyo ni ibyanyu, iwe ikintu abashaka ni amanota 3. Mwamukinira neza, mwamukorera abakinyi be mukabakoza isoni mu kiwanje, ariko iwe ntacyo bimubwiye, ni amanota 3. Abakinyi be ngo mubatege ariko mupfe gutsinda, kuba mwakoze amakosa ntiba mureba. Mourinho no dufite amateka menshi yagiye akora mu buryo hari icyizere cyane, kandi cyatumye byenda ngusubije kuri icyo warubajije cyo kuzana abasaza. Mourinho urabona Real yamukuye muri Benfica, yari mushaka kandi nawe yarabyifuza. Ni timu Real, ni timu nini kandi yigira kuyitoza. Rero bamushakiye Mourinho yahise byemera vuba cyane, ariko yahise abaha condition. Urabona amategeko ya Real cyabuza politike ya Real bagenderaho, ntibemera politike yabo, bazana umutoza ariko bakamugira nka coach ni umutoza ariko bakontorora. Bashobora kuzanira umukinyi bashaka atari coach wamusabye, abo bakareba umukinyi uri ku isoko mwiza, uri kwitwara neza, bakamuzana ariko batagendeye ku bitekerezo za coach. Cyabuza ngo atange ibitekerezo. Ese buriya nibyo binaniza abakoca cyane. Nabonye Arabiola arajananirwa, Xabi Alonso arajananirwa. Buriya kubapangira bishobora kuba bifite consequence, cyangwa se n'abatoza nyine babananiwe. Oya bira ni byiza. Warareba nka Maresca muri Chelsea, ikintu cyamunaniye nicyo. Maresca yari coach, rero baramukontorora ikintu cyose yagira gutya. Maresca hari umwe nigira kubona wanditse serereza ngo Maresca ngo akumusha muri training ngo bagira gutya bakamusanga ari n'umukinyi mushasha. Ngo bamuzaniye umukinyi Maresca nta makuru azi, agira gutya agasanga bamuzaniye ngo ni mushasha ngo twamuzaniye. Kandi noneho icyo cyamunanije muri Chelsea bari basigaye bamupangira line up, bakamubwira ngo dushaka uyu nguyu ko akina, dushaka uyu nguyu akina kugira ngo agaragare, dushaka umugurisha. Wana bari abatipe baje muri Chelsea nyuma ya Ibrahimovic, na abatipe bibyashara cyane, bashaka kuzamura abakinyi bakabagurisha. Rero Real Mourinho niyo condition yabahaye, yabiye mu mfu uburenganzira ngumukoca, manager so umukoca, ba manager mu buryo nanje mutazamuzana umukinyi ndashaka, mba mbigiramo imbaraga, naje mbigiremo ijambo, uvuga ngo uyu mukinyi si mushaka, muzana uyu nguyu, naje mwange na hanyuma umukinyi dushaka kugurisha mu itimu. Mourinho nawe abigire ijambo, avuga ngo uyu mukinyi si mushaka, ni mumugurisha. Cyabuza nimba mushaka kumugurisha, nje nta Mourinho mushaka, akaba Mourinho uyu mukinyi wapi, uyu mukinyi ni wanje, timwomugurisha. Mourinho abigire ijambo kandi barabimwemereye. Niyo mpamvu Real urebye mu mategeko yabo ntibakunze kuzana abantu b'abasaza. Mourinho yagiye azana abo bantu barengeje imyaka 30 nka Bernardo. Real kuko twari tuzi Real isanzwe tiyozanye umuntu iyo myaka yose. Ariko buriya n'abakinyi beza. Bernardo Silva ni mediateur mwiza, Konate ni umudefenseur mwiza, bazafasha timu cyane, bazazamura timu baramutse babishize mu imbaraga. Gusa guhindura inani ukaja kuva muri Premier League ukaja muri La Liga ari kuntu biza bigorana, kimwe no kuva muri La Liga ukaja muri Premier League, ariko bariya bazagerageza cyane, bazagerageza. Urebye Mourinho ariho nka Modric uzi ko ari Mourinho wamuguza mukura muri Tottenham,
yamuguze kandi nawe akuze afite imyaka 29 ariko Modric amateka yakoze muri Real ntasanzwe si ibintu yanatwaye na Ballon d'Or Ballon d'Or ari muri Real atwara Champions League zitanu nabonye Modric ariho umukinyi umaze gukina imikino nyinshi muri Croatia yagejeje imikino 200 na amateka kabisa muri Croatia afite imikino 200 akinira igihugu cyabo imikino 200 ni myinshi ntabwo ari ibisanzwe ku bakinyi abenshi tubakunze kugeza iyo myaka bagikina ariko Luka Modric yayigejeje kabisa na amateka iwabo nta wundi urageze iriya myaka afite agikinira igihugu rero ni amateka akoze cyane. Twerekeze muri Premier League nawe nabonye Chelsea nayo iri kugura umukinyi gukura muri Atlanta. Ese uriya mukinyi hari uko umuzi, ni umukinyi w'umuhanga cyane sangwe se? Ni umukinyi mwiza ariko Chelsea yaciye inyuma ya Inter Milan yabaciye inyuma. Chelsea bakoze ibintu buriya ngo mwisi ufite ifaranga niwe ufite ijambo kandi ako kantu niko babaciye inyuma. Urebye uyu mukinyi yari yamaze gukora amasezerano n'itimu ya Inter Milan yiri iwabo mu Butaliyani nyine, bemezanije ikintu cyose n'amafaranga n'amagreement yose basinije, bari bemezanije miliyoni 45. Byarangiye gusa hasigaye kuvuga ngo umukinyi asinye birangire. Biriya nibyo twako tuvuga biriya zo kugenda bakaganiriza club bataraganiriza umukinyi ngo bumve ibyo ashaka iwe cyane kurusha ikindi, cyangwa byatewe nuko byenda Chelsea yagejeje amafaranga menshi kurusha Inter Milan. Oya umukinyi we nta kibazo yari afite. Umukinyi yari yemeye kuja muri Inter, yari yemeye amakondisiyo yose na Inter na Atalanta bari bumvikanye. Noneho cyabereye ikibazo Chelsea yisize amafaranga menshi. Urumva Inter Milan yazitanga miliyoni 45, Chelsea yayisiza yongera miliyoni 10, itanga miliyoni 55. Urumva Atalanta yayibonyemo inyungu kiyo kwanga. Acyongeyeho wa mukinyi kandi Chelsea imwemerera umushahara mwinshi. Imwemerera umushahara mwinshi zayimuhemba kurusha uwo Inter yari yamwemereye. Kandi urabona Chelsea nayo ni timu nkuru ikomeye, ifite n'amateka cyane. Rero urumva uyu mutipe yabyanga se? Oya buriya ifaranga nico kintu, ibintu byose ni ifaranga. Utabwo mwemera hari amafaranga menshi ngo akomeze ngo aje hariya, kandi bira no guhindura kuva muri Serie A kaja muri Premier League nabyo hari ikindi kintu bizamuye. Buriya Premier League iri muri competition ziri hejuru cyane mwisi, ndibaza iri nko ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri. Iri competition imereye neza abakinyi, igurisha abakinyi neza, bahemba neza abakinyi. Rero ariko uyu mukinyi urabona no mukinyi ukina inyuma, no mu defenseur ukina ku ruhande rw'uburyo right back. Urabona kuza muri Chelsea bafite umuhanga kapiteni wabo James. Urabona uyu mutipa azabona amahirwe yo gukina hariya muri Chelsea James ahari? Buriya James kwanza ni mukinyi ugira ama-injury cyane, ahora agira ama-injury. Buri ico nyine cyotuma bagura undi mukinyi kubera iyo mpamvu, nubwo ari umuhanga ariko nanone kuhora ahora mu mvune bizotuma bagura undi mukinyi vyenda giyagize imvune akamukombora. Cyangwa se wanabonye uriya mukinyi amurenze bashobora kumukinisha James akaba umuramplace. Izo ngizo birashoboka cyane. Ahubwo icyo turi kwibaza, Chelsea yagurishije muri left back ariyo kukurera ikazanira muri right back, vyenda tuzi nimba izasubira kubuza n'undi left back uzasubira mu mwanya wa kukurera, cyangwa se nimba hari ukuntu coach ashobora no kwipanga. Buriya abakenyi bafite ubuhanga. Nigeze kubona Amadi yaravuga ko ahantu hose bumukinisha uri wamane, ahantu hose bumukinisha yo hakina. Buriya ari igiye bafata umuntu tubona ko ari mu right back bakamukinisha muri left back kandi akabikora neza bigakunda. Araho bishobokera usanga nyine bakina zose impande zombi ugasanga kandi barazishoboye. Ariko urebye nyine uriya mupeti bazanye n'umuntu mupeti ukiri muto kandi ufite fitire nziza,
kandi urebye na James nyine ni umuntu w'imvune, ni umuhanga ariko ni umuntu w'imvune mu buryo utokwizera cyane. Ariko nanone nubwo Chelsea yazanye uwo nguwo bagize neza cyane, signing nziza kubera ko James yari umuntu w'imvune nyinshi. Ariko nanone baracyafite ideni ryo kuzana muri left back. Bafite Hanto arahari, ariko se Hanto ntiwamwizera mu buryo wamukinisha uriya mwanya 90 minutes ngo irangire yose ari kukina imikino ingahe ikurikirana. Biragoye cyane nkuko Hanto nawe yashobora gukina kuruhande agasubira agakina kandi ngira ngo Chelsea none no season ntabwo izanakina n'imikino myinshi ngo ni kwa kundi kwaniba ko bavubushize ngo ukeneye kuruhuka waje muri Man U. Chelsea nayo bunyene kandi no season ariko bimeze, iyi season izakina Premier League na ibyo byo mu Bwongereza ngo Star International izakina ngira ngo Chelsea uko bimeze. Chelsea izakina gusa hari mu Bwongereza. Sinzi uko uyu munsi ko no gutega imodoka bazatega baje wabandi bazagenda n'ibirenge. Ureze ko Chelsea kuko Tottenham bazagenda n'amaguru ni hafi cyane. N'abaturanyi baratuye muri quartier imwe, baraturanye. Chelsea nayo inamahirwe kuri Alonso bizamuhesha kwitwara neza muri Premier League mw'irushanwa y'Ubwongereza kubera ko atazaba afite imikino myinshi. Twanabibonye no muri Leverkusen yagiye akora amateka cyane bitewe nuko Leverkusen ntabwo ari mu marushanwa menshi yakikina gusarira yagwe mu Budage. Ese burya yakikina Champions League? Ntabwo yakikina Champions League ya season yatwaye unbeaten. Numva benda ari muri Chelsea naho yazikina Europa, yakinye Europa nayo yari unbeaten kugeza final. Noneho final barayitakaza bayatswe na Atalanta kandi yabakubise ibirahazo byinshi bitatu first half bitatu bamarangiza umukino. Alonso ni umukoca w'umuhanga. Real byenda niyo munaniye kubera izo mpamvu nyine twagiye tuvuga haruguru zo kumupangira team, ariko hariya turizera ko azakora neza. None urebye Alonso muri Real ikintu cyamunanije cyane, nabonye ama interview ya Gareth Bale aguma kuvuga muri Real Madrid icyagize gituma Ancelotti ashobora cyane ko ubaye muri Real ifite abastari benshi, ifite abakinyi b'abahanga bunye kuzamuka. Rero bigasaba ko uba managing ira ego iri muri Real. Yego twahita nko kwikunda cyane n'ingishari cyane kubera ko bose n'abakinyi bakiri bato kandi bashaka kuzamuka. None ugasanga umwe ashaka gukinira uruhande rwe, ntibashaka gukinira itimu, bashaka gukinira izina rye azamuke amenyekane. Ariko kandi urebye itimu ikinye gutyo ntacyo yogeraho, ariko zagerageza zabikuraho byenda. none nicyo cyamunanije muri Real. Ariko Real nyine isaba umuntu w'experience nka Mourinho nka kuriya nyine twari tubivuze, na Ancelotti nawe yarabishobora cyane no ufite amateka meza muri Real. Ariko na Mourinho experience azabishobora. Alonso nawe muri Chelsea abo bantu bomunanije cyane baza bitwara nabi nka Enzo Fernandez ashaka kwishyira hejuru cyane ukompare n'abandi bakinyi bo muri Chelsea. Ariko urebye Chelsea yamushize ku isoko, ngo wemeye ushobora gutanga miliyoni 140 ngo ashobora kumujana ngo club yitanze. Miliyoni 140 ni nyinshi, ariko buriya nibyo bavuze 140 y'amayero n'amafaranga menshi cyane. Urebye Enzo iyo arifuza kuja muri Real kandi yarabigaragaje na Real ihita imwifuza nkuko ari umukinnyi mwiza. Ariko urebye ayo mafaranga Real ishobora kuyatanga kwera, Real ishobora kuyatanga kubera ko n'ubundi Perez yari yavuze ko afite miliyoni 150 ibitse ngo azogura umukinnyi byenda usanga ari Enzo Galactico. Ariko tawisi ko Real ishobora gutanga amafaranga kandi kero y'umukinnyi yagaragaje ko akunze timu. Hari n'ukuntu timu itabibishizamo imbaraga kugira ngo wa mukinnyi noneho hari ugwana n'uburyo azogenda muri ya timu. Real noneho yagize systeme yo kuvuga ngo
iyo wikunze ushaka kuyiza Real Perez arukunta kina politike wewe ukanga kongera amasezerano noneho ukicara muri ya timu ari ukuntu mwavuganye na Perez noneho ukazakwanga amasezerano ukazaza ku buntu Real nta mafaranga gutanze nk'ibyo bakoze muri Bampe ba Rudiga ba Nodi ni benshi n'abakonate nibyo bagenze ni la politique ya Perez ariko urebye ga Enzo Fernandez aracyafite kontra y'imyaka myinshi tiwovuga ngo bazamutegereza iyo myaka azobashaje Zenda Chelsea nayo iraza kugabanya ibiciro nimara kubona ko umukinnyi yamaze kudeside kugenda muri Real baraza kugabanya ibiciro byenda miliyoni 100 Real umutanga ngira umutanga ariko urebye nka Chelsea cyane iyo ntiyari shaka kumugurisha nuko umukinnyi we bisabye ko ashaka kugenda kandi Real amafaranga Galactico Perez yemereye abafana azazana yari yemeye ko ari Olise kandi Olise Bayern yabakuriye ku nzira ko atari ku isoko batamugurisha nubwo bageze miliyoni 200 rero urebye Bayern nayo ni team nkuru kandi shaka kubaka Bayern urabona Bayern yari isigaye yarasubiye inyuma nyine twari tuzi Bayern ya kera rero barashaka kuzamura Bayern isubire igirizina isubire ibe meyere muri za competition nyinshi bagiye bahuriramo ariko urebye sinzi uko Real izatanga ariko nabonye na Mourinho ya aramushima yemera ya Enzo Fernandez umukinnyi w'umuhanga kandi Real yavuze ko itarava ku isoko ikiyayigura kandi yemera ko kandi Mourinho yavuze ko ashaka no kugura hari twibagiye no aho ngaho kugura umukinnyi number 9 umustriker number 9 none watari wa wundi wo gukinisha number 9 ariko atari we nyirizi urumva nimba ari uko nanone Enzo nanone ntarabona amahirwe yo kwijana kubera ko nta kintu mu iyo namba urebye hagati akina nomero 8 none se urabona ku munani bafite Valverde aho inyuma gatandatu bafite Chouameni wana Enzo Chouameni sinabonye yari ashaka kumugurisha ishobora kumugurisha na Kamavinga ashobora yavuze ko abo bombi umwe bashobora kumugurisha icyakoze ntibashobora kumugurisha umwe bavuze ko bazamugurisha kubera ko Mourinho yavuze ko ishaka abakinnyi benshi kugura abakinnyi benshi na benshi kubareka kandi bakagenda urebye nka Real hariho umwe yasezereke ya Ceballos yamusezereye agende ku buntu hariho Asensio na Gracia yarakiye muri contrat cyangwa se contrat yari yanarangiye n'ubundi contrat yari yarangiye Ceballos contrat yari yarangiye ariko yari ukuntu umusezeye kutari kwiza ngo bagiye basanga ari usohora amakuru ava muri dressing room ibintu byage bivugwa cyane ku social media Ceballos urebye ni umuntu wagiye urakazwa na Real imyaka hamaze ariko ntagenda agirirwa icyizere agenda mwicaza ibyo zenda byaba ari byo kubera kwivumbura no kubona nyine nta cyizere bamufitiye ariko bamusezereye aho bashize ku isoko Asensio mu defenseur bakuye muri academy kabo warutangiye kuzamuka neza babemeye kumugurisha na Frank Garcia nawe bamushize ku isoko na Kamavinga na Chouameni bavuze ko muri bombi bashobora kugurisha umwe cyabuza bombi baguze Enzo barabombi bashobora kubagurisha kuko Real abantu byenda bibwira ko byenda bashobora kugurisha Valverde bakazana Enzo ariko Real yavuze ko yizera nani Valverde imwizera cyane kandi imukunze iraho cyangwa ufite icyizere kinini kandi imukunze kandi ndetse n'umwakuza azoguma be kapiteni w'itimu baracyaba ufite icyizere kinini cyane rero tugarutse mu Bwongereza nk'ubwo twari tukiri muri Chelsea Alonso asanze Chelsea iri mu bihe bitari byiza ariko kubera ko nta mikino nyinshi ifite Alonso ndibaza ko nawe niba muha abakinnyi beza bo kuramplace abangaba bagiye kugenda nka Kukurera na Enzo bakavanga urabona Chelsea nayo ifite abakinnyi b'abana nibavanga na experience nk'uko Mourinho ari mu kubikora muri Real n'umukoca mwiza Alonso bakamuha igihe kibazo Chelsea nayo ntizi gutegereza nicyo kibazo
Chelsea uraza ugashininga season imwe ya kabiri yakunanira bakaba barakwirukanye nka Maresca k'ivyo bakoze rero nkuko twatubibona muri Chelsea Alonso afite amahirwe menshi yo kuzitwara neza kubera ko nta mikino myinshi afite murakoze cyane bakomeje kudukurikirana kandi nyuma tutararangiza reka turebe no zindi timu ziri zo mu Bwongereza twita nka Big Six abakinnyi bari kugenda n'abari kuza nka muri Liverpool twabonye bazana umukinnyi w'umunyespagne witwa Victor uriya n'umukinnyi w'umuhanga benda nawe azafatura umwanya wasana neza se bwana Somana hari abandi bakinnyi bari kuza se muri Premier League muri Big Six ariyo tubanka bavugaho mu munota nk'ibiri isigaye urabona yo Liverpool yazanye Victor Munoz no umwana ukiri muto kandi w'umuhanga cyane wavuye muri Real mutanga muri Osasuna ariko yari afite amasezerano muri Real ko igihe bazamushaka bazamugarura cyangwa bashaka kumugurisha bakagabana 50% y'amafaranga bazamugurishaho Real yemeye gukura amasezerano yo kuvuga ko igihe yagiye muri Liverpool igihe bazamushaka bazamwigarurira ayo masezerano bayakuyeho bemeye gufata iyo 50% y'amafaranga no mukinyi mwiza Liverpool yaguze nayo ku munota wa nyuma nk'ibi Chelsea yakoreye Inter Milan Liverpool nayo yabikoreye Newcastle Liverpool nayo ni timu igiye ibangamira Newcastle muri iyi minsi rero bagiye kugura Ekitike baramujana babakuraho na Isaac none nuriya nawe bari bamuzanye ku munota wa nyuma Liverpool ikinyuma yongera amafaranga nijya jambo nanone twavuze ngo ufite ifaranga bafite byose bahita bamujana nuko indi nkuru iri kuvugwa cyane muri Manchester City ni Maresca yaragize igihe baremezanyije na Man City ko ari uza remplacer Guardiola ariko Chelsea yari itaramuhangura mu buryo Chelsea yagunye kumuzana amakesi kubera ko yikuye mu kazi kandi akiri muri kontra ntabwo Chelsea yamwirukanye ahubwo ni wayikuyemo kandi ntivyemewe kujya twavuze nyine ngo nta muntu uba hejuru y'itimu niba ifite ijambo rero byagunye kuba imbogamizi mu buryo igihe Guardiola yasezereye kandi bazi ko Maresca ari uzamusimbura ariko ubu nyine bataramunome biri officiel urumva hari iyo mpamvu ya Chelsea banze Chelsea bahagarara kuri ibyo baravuga ngo abarihe nawe amafaranga y'iyi kontra yagiye atarangije biguma kugorana ariko Manchester City yemeye gutanga amafaranga miliyoni 10 renga kugira ngo Chelsea imutange bamujane bemezanyije kabisa iyo miliyoni barayitanga Maresca muri iyi minsi ngahe baramutangaza biri officiel undi mukinyi n'uyu Manchester United Fernandes Portugal ukina hagati ukinira West Ham yavuze ko kugira ngo bashaka kugurisha abakinyi b'abastare nkuko bamanuwe mu ciciro cya kabiri rero bashaka kugurisha uriya mutipe na Bowen ashobora kugurishwa n'undi ngo ni Samavila Umunetaland aho n'abakinyi nabo bari gushakishwa bava muri West Ham ariko uyo Fernandes ni umukinyi na Tottenham ishaka Dizabi aramushaka sinzi kubona ko Tottenham kuri namani yo abashobora kumutwara kandi nawe bamuzamuriye ibiciro cyane kuko babonye ko benshi bamushaka buriya mu kigaragaraho mani navuga ko iri ifite nk'amahirwe menshi kumujana kuko impamvu zo ko kwanze cyambere uramukinyi akeneye gukina Champions League kandi man iri muri Champions League Tottenham muteye muri Champions League cyo ni igaragara ko nawe ashobora gushira imbaraga kuri Man kurusha Tottenham ariko kandi benda bazagenda bareba izatanga amafaranga menshi kuri timu nizo zandi twavuze ko itima ari bifite ijambo rinini no mukinyi nahashaka urebye Manchester United ni timu nkuru kuri Tottenham ushobora no kumuhemba agatubutse kurusha Tottenham kandi Man ni timu ifite izina n'amateka kurusha Tottenham rero icyo cyonyine n'umukinyi yoshaka kuja muri Man niko bigaragara
ariko reka dutegereze nk'uko Man U nayo yavuze ko itari tayari gutanga ayo mafaranga. Tottenham ishobora kuyatanga ariko Man U yo itari tayari, yavuze ko ishaka kuzagura abamidi batatu. Yakubise budget, yavuze ngo ishaka budget y'umuramplasa wa Casemiro mwiza bazagura miliyoni 100. Casemiro bayo yarayagiye muri Inter Miami yarayasi. Sipuri Casemiro na Messi ko ari abantu bahoze basa nk'abari nk'abaopoza. Bari abazakinana bivemo. Ayo bazakinana nta wundi muopoza, wari umuopoza wa Messi cyane nka Sergio Ramos. Ariko bakinanye abantu babuye baranshuti. Inshuti cyane. Ramos interview ya mbere bamubajije yinjiye muri Paris, baramubajije ndetse ko wari umwanzi wa Messi cyane, bigeze ahantu tuzibagirwa ukamugirira nabi nk'uko wabikoraga. Aravuga ngo ikintu Messi ngo yaraje aramubwira ikintu cya mbere, hamwe ngo none ngo urabona wa Ramos turi kumwe turi mu timu, bya bindi byarashize. Rero ntukibeshe ukaza kungirira nabi kandi turi kumwe. Ariko buri muntu wese bari kudefanda timu yiwe, ushaka wakora ikintu cyose kugira ngo timu yawe itsinde, utitaye kuba umuntu ari inshuti yawe. Tuzobona se ko abantu bakinana mu gihugu ariko bagira mu timu y'abandi bakaba inshuti. Iyo bageze mu timu, umwe akina timu yiwe undi akinira yiwe, aho ngaho wamugirira icyo ushaka. Ariko kandi iyo mugeze mu timu y'igihugu wese mukabisha. Casemiro jondi interview yaheruka gukora jondi yagaragaje ko n'ubundi yaturana umufana wa Messi, aramwemera nubwo babaga muri Real, ariko Messi ni umuntu bemera bagatinyaga. Casemiro yavuze akajambo kansekeje, yaravuze ngo bakinana na Messi, Real ihuye na Barcelona, noneho ngo Messi ngo bakavuga ngo Messi bakinane na Messi ariko ntibakore ikosa ryo kuvuga ngo bamurakaze. None bakora ikosa ryo kuvuga ngo bamurakaze, kuko Messi yarakaye ntiyaba mubi cyane. Yatsinda byinshi akomeje no gukora n'amateka baze we. Kera niyo umukinnyi ufite ibitego 5 muri no Coupe du Monde ya 2026, urumva na tasaza uramusaza nyine. Ni imyaka 38 9 aragirije 39 ukabisa afite birthday yiwe uyu munsi. Ubu nyine niwe mukinnyi ufite ibirazo byinshi mu gikombe cy'isi kuva cyatangira mu mateka. Ni waba muri Argentine ako gahigo yaragahiguye. Rero Messi ntasaza. Acyari wawe. Rero ngo baramukinira ngo ikintu bakoraga ngo Messi ntarakare, bamugendera nabi kujya mugendera nabi akamutsinda, ngo agahita mubyutsa akamubwira ngo akamusaba imbabazi kugira ngo ntarakare. Ngiye yarakaye ahita bamerera nabi cyane. Nawe ubundi Man U ngo yarishaka nyine uwo uzamuramplasi mwiza miliyoni 100, nuri abaguze wundi wo muri Atalanta kera baramuzanye bamuguze miliyoni 45. Se yitwa ukina Brazil wo hagati, ariko bagashaka no wa gatatu ukina bazabona nko miliyoni 20. Niyo mpamvu Nuno Fernandes sinzi uko bazamutanga ari amafaranga, ariko reka tubirebe dutegereze turebe ko bizagenda. Buri iyo ni market iri kugenda irangira, bikitimu zende gabanya amafaranga kugira ngo umukinnyi agende kuko bayarushatse nanone. Ishavzenda uyu mwaka abashobora kuba yaritwaye neza, uriya mwaka uza batazi uburyo azitwara azosubira hasi n'amafaranga. Kandi urabona ko West Ham iri kumanuka mu cyiciro cya kabiri, urumva nyine abakinnyi ari ukuntu batobaheza atazaguma kubazamurira ibiciro. Oya ni condition. Urabona West Ham yari ifite economy mbi nayo, babahaye condition kugira ngo bazamanukiriya nta kibazo cy'amafaranga. Se buriya Nuno azakomeza yitoze cyangwa yari afite amasezerano yaremeye ko azamanukana nabo kuzageza nimba bagize amahirwe yo kugaruka nyine bakagarukana nawe. Murakoze cyane abakunzi bacu, mukomeze mudukurikirane, tuzakomeza tubageza amakuru menshi y'umupira kandi bizakunda. Komeza no kwihanganisha abakora mu bibazo by'intambara, tuzakomeza gukurikirana natwe tuzagera igihe tuzakurega iwacu hatekanye hano.
Mugisha Desire Rumenge ese na mugenzi wanje Sibomana Fred. murakoze cyane, mukomeze mudukurikirane, mukore subscribe. tuzabaho tubikesha Imana n'amaboko yacu, tutabikesha abo mutekereza. Kandi abaduteye umugongo abibeshe ngo bazabaho